Mama Makwaba and Fambra Attention TV so nsema etwego e social media so and na dey so more e YouTube, Facebook. Wa join here dia na mpacho subscribe, follow, like, comment and also share. And then Maame Ng3g3 the beef no akọ less level. You can less level na wan ya. E na nim say Queen Afia Schwar and MzBel e beef ba komyenu bia se say na social media so na no and nam so Queen Afia Schwar e ba online ya obechiri mo kire say wo a wonim na obeka no hwasem boni bia obetwa squad ama we no ane nam so ene Maame Ng3g3 aba abonte wo den semba komyenu bi abeto dwaye nko den kotie ni bra tini bi di na CID bia no wan hunu wadwuma na obefa telephone sa obefre Ghana ni di hye e wa Afia Schwar ho ana se eya yenimu se Ghana police yenimu wadwuma moye yakomo online ya kenkan mo onsem etina me ka che Ghana ni di hye bia Afia Schwar bema Asante Regional Police, Asante Police, and I see I be a friend of Fuana no. On contact Maame Ng3g3, may warn Kumasi Police if one be. And Mamu Afia Schwar ganti, Yama Roma Tade. And Mamu Afia Schwar ganti, a fee, and a camo. And Tina me tonkra. And the Amami and Casa Messe, a DCOP, Mr. Boachi Yadom. Semen pese Afia Schwar ade ne hon sign mine e baba ba sa no no de bia sign the boys no ye pe wo bia otena social media e bully nipa tanishi nipa e di atro asa wie kasa mebo pa ma me boys abo enka ye nyai Afia Schwar ho si ye kwachi obi e wa atemdidie ho. Number 1 mumie tie video yi na me wo message bi Emma Asante Regional Commander ana mi mumra no enti we ntomra uti ni me saka bi so we see you bi a onye me say a me titi na tema ko tell police headquarters meba mo ma mi mo we nwie ntie ubaya tiki aka kwasi asem afa me ho a my boys will find you. And if we find you, we will let the loss of the land take its due course. Apetesifoni we for kasa. And now one say her boys will find you and the law will work. Sorry in Tampini Bawe, junkie way, on him law. Apetesini Bawe, on him Ghana law pa. Kwasi krasini biya betra o junkie. Anu munsashia petesi muruswa ebetra kamre mua. Na they are talking about law. Afia Schwar mami educate wa hakakra. Sawo unim law pa. Enka ya papa kantanka. Oni monyafo kantanka. Enka papa omie na no onim wumpo. Wuti mi betna ase de kamlesi wanim. Tina TV so tina radio so. Eti me disrespecting a whole kantanka because wasi obi akoye interview na kurani obi akoye interview isan sawube attack ni power attack ono you turn back to attack the wrong man, the innocent kantanka tieme Eei Maame Ng3g3 Her Excellency Nana Ajimai opese oye from ex-president na bedi echire 2024 omopre akunya no se NDC fuonya ye maame ni monyamfuo ya ye frɛ no Nana Ajimai agra ye ni mudia wode ne picture wo se wakogina baabi akasa ye ni mkwasi asema wo betro fa ne pictures ebeja woni na wo se wo e disrespect maame ni monyamfuo Her Excellency Nana Ajimai. To top it all, Ekwiadonko. Ye maame Ekwiadonko. Ye ni mia oye no. Niake kanu mebubo wenu munsembia chirawo na matoa so. Meka enkra na me the message. Edi ama Asante Regional Commander miankasa mese. DCOP Mr. Ahemfo Boachi Yadom. Woni wabedi echide DCOP Mr. Ahemfo Kwesiano. Mumi anu di emesenemo. And nobody can take you people from me. And get me na mesenemo. But enam se mudi wo di papenti. Mempesa sa esi bolanga we be yusu mo boys ni Kumasi.
ade din kwasi asem edi me pese before CID ni bia be frɛ Ghana ni di hie bi se ya ba report no wo enkran ana ya report ni Kumase se ose obi didi na tem na ye cyber bully da bai na akorafu wei na funa huhuru na nimsa mango akaja na no abu agom se dankati bonka kwasi agimifuo wei da bai ena wo huru se cyber bully yenim ne wode ye musicians actors even a lot of people cry otimi jiwom hopa asofuo ministers ex-president including Nanado Dankwa Akufo-Addo yenim kwasi asama baba wa wetina ho ekae ene kama is chasing her no pokoko antumi anye no ene kama chasing no kama papa na di so ene atem ditie no a watena social media atile Ghana fo nkura efanya ye di twasetem di mpanyifo atem disrespecting mpanyifo ene hitting back on her very hard odwane ko no boboko so okobuburo nia no boboko fo apamono no boboko ntimi anye no nti wadwane abakumase enti me catch asante regional commander say sane boys ni wo obi chinwa Afia Schwar and MzBel anytime you be reported to any Ghana police station and now say any Kumasi police station say yes unai wherever biasu one report to obino munikai enchino me wo evidence bi wa me wie nanum kasa no a mebobo akyeremu say ya chi obi wo cyber bully ya chi obi e wo atemdidie ho a sa kwasi aba wei jonki wei otimitra kamera mu no wabo wano oba wano tu sese toilet ya yetiam wanim ayeyire se kana yire po wanim ayeyire se kana yire bo na mu wei ana na wei kwasi aba wei wabobo apoapo amonche monchima manchire abo ape peso wayeyire se kana yire bo oba kamera mu anu ochim jonky girl Afia bra na bewe ne waye etika wudu Kumase na wasen ketew se udi wo tumfu atem eka wo kwase agimifuo yo se wutimi di asantifuo nyina atem ya nchew wapo agya wonsan wapo agya wonsan ena obi busa no say where did she learn that there is a law in Ghana da be na osi ase emra wo manimu for bully ni atem didie ena dia na go what from aka wudu Kumase a wo report na wose ye chew bia wo se Canada Japan eye kronfo na owi ade wo yenya wo ho anchi wo bia wo Ghana na me koso e ka kire Ghana police say CID any Ghana police munim eniama amochie ya wo eniama amutimeche na mudi akire de minim say ye serve obi court letter na se nipa na ma no kura court timi ma warrant emi ya the court warrant kwachi nipa no Ghana police Kumase fo Afia Schwar and MzBel ye complainer mumani hunu de ye court ade na mumani hunu de ye police adwuma samu kwaji court adwuma ye mu benya problem me say me sama mo ede mama asante regional commander me na ye mese Maame ng3g3 ane ekote ne ede bai na ha ane busa fo mudum busi makro